Bwana Yesu asifiwe sana. Eka dusome ijambo ry'Imana muri Nehemiya aho twasomye ejo. Nehemiya ibice bibiri. Nehemiya ibice bibiri murongo wa 17 niho dusoma honyine. Hanyuma dukoreshe umwanya mutoya ko ndareba nkabona mushobora gutaha kansiga hano. Nehemiya ibice bibiri murongo wa 17. Nehemiya ibice bibiri murongo wa 17 haravuga ko mpera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kubigitutsi. Amen. Turashima Imana ko Imana yongeye kuduheza umwanya. Dushimira abantu bose bamaze gukora hano, umushumba maze kutuganiriza n'abandi baganiriye mu gitondo, ndetse natwe twaje gutegera abaririmbye, abayoboye, abashumba, itorero, association yose. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Nkuko twabisezeranye ejo, isomo ni ryarindi n'ubundi nagira ngo dutangeho amaprecision makeya madetayeho, hanyuma tuze gusoza kugira ngo dutange umwanya wo yabajimuhira. Twavuze ko tuzaganira ibintu 10 dushobora kwigira kuri Nehemiya. Ejo twarabivuzeho turabisita, nagira ngo tuze kuvugaho nka kimwe canke bibiri, hanyuma tuzakomeze n'umunsi w'ejo kugeza ku cyumweru. Icambere rero dushobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya nuko buri muntu wese afite umwihariko we. Buri muntu wese afite umwihariko wiwe. Bibiliya iri claire ko atari Nehemiya uyu nguyu tuhatwiga wenyine uba muri Bibiliya. Kuvuga ngo muri Bibiliya haba Nehemiya benshi, ariko uyu niwe wahamagariwe kino gikorwa, niwe wahamagariwe gusana, niwe wahamagariwe kubaka. Mu gihe abandi ba Nehemiya bari bahari, baramubanjirije, baragiye, ariko nta bigeze bakora kino gikorwa nk'uko Imana yari yararemeye particularité y'uyu Nehemiya turi kwiga kugira ngo ari uzabasha gukora kino gikorwa. Twese twicaye muno dushobora gusangira amazina nk'uko Bibiliya igaragaza ko Nehemiya atari umwe, hariho ba Nehemiya benshi. Dushobora gusangira amazina, dushobora gusangira itorero, dushobora gusangira igihugu, dushobora gusangira umuryango, dushobora gusangira seriye, dushobora gusangira akazi, dushobora gusangira, ariko buri muntu wese iyo yitekerejeho azasanga hari ikintu Imana yamuhamagariye kidahuye n'icurya bitiranwa, n'urya bicaranye, n'urya bakorana, n'urya babana muri service. Ushobora kuba mwese abaririmbyi, ariko buri wese Imana ikamuhamagarira ijwi rye, Imana ikamuhamagarira umusanzu kanaka muri ya korali. Hirya yo kuririmba, hirya ya repetition, hirya ya presentation, hari ikindi Imana yaguhamagariye muri uwo muryango, hari ikindi Imana yaguhamagariye muri iryo torero. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ubuzima rero butazi ico niko kwiyanga, niko kwiyoberwa, niko kwihusha. Kubaho ubuzima butigeze bwiyoboka nukutamenya icyo Imana yaguhamagariye, nukutamenya umwihariko wawe. Mbega uzi umwihariko wawe? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana rizatubwira muri Actes des Apôtres mu bice bibiri zivuga ngo bose bari hamwe, bose bari hamwe. Umwuka wera aramanukira, Petero bari kubwiriza, ni benshi. Umwuka wera yamanukiye, Marie la mère de Jésus nawe yararimo, kandi yarafite nk'ugo ruhusha rwo kuba ari ubwiriza, kuko financement yari yavuye ku muhungu we, umuntu wari wohereje umwuka wera, wa wundi wari warabusezeranyije ko azabohereza namara kugenda. Yari umuhungu we witwa Yesu. Yari bubwire ati Petero, nubwo uzi kuvuga, nubwo uri intyoza, nubwo uri eloka, nubwo uzi gufora, nubwo utazugira, nubwo uzi Igifaransa, omission de l'article, l'emploi de l'article. Umuntu wari waranyigisha Igifaransa muri 5e mere arambwiye ngo il faut faire attention avec l'emploi de l'article. Il faut faire attention.
nubwo nuzi neza kugira ariko nije ubwiriza uyu muhungu nuwaje wohereje umwuka wera. Uyu ni umwuka wo mwacu. Iyi ni kanisa ryacu. Ni jewe kuritura Petero uriye he na Yesu nje wamutwaye amezi. Urahagurutse mpari. Petero urahagurutse. Ariko baramureka Petero abari bubwiriza. Turubamere converti mukanya gato yabwirije umwanya utari munini 3,000 kera barakijije kubera iki afite umwihariko we ni ugomba gukora ico gikorwa nubwo nyina Maria wa Yesu ari muri ico kibanza si wo hamagariwe kwigisha kandi tigeze areklama ngo ikanisa ritangiye ko yabwirije kabiri Petero rimwe 3,000 kabiri 5,000 ikanisa ritangira kuri 8,000 prédication zibiri z'umuhungu udafite cyafana na Yesu mu maraso nyinda hari atari uvuga wenda ari buvuga ati urumva ko twatangiye kino kuko ari umuhungu wanje ari we Bose ninjo zoza utahana urufunguzo rwa frekoro ikanisa zoza utahanya uruhago rw'ikanisa ninjo zoza urutahana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Arareka Petero arabwiriza. Niki turi gupfa muri no minsi? Niki tuma imiryango yacu itameze neza, tuma ibihugu bitameze neza, tuma amatorero atameze neza. Nuko Petero ugomba kubwiriza, hari kubwiriza Maria nyina wa Yesu. Wagombaga kubwiriza ntahabwiriza, ko arabwiriza utagomba kubwiriza. Wa gatanu twari hariya muri veye nahoze mbabwiye ko hari icanditswe hano cyo mu byakozwe n'intumwa kirimo akaverse gato karimwe abantu 8 birizivuga ngo hari umuntu wari ufite ahavuye ngo afite ahayaje ngo akimanuka hura n'amabandi adafite gahunda ngo aramukubita ngo aramwambura ngo amusiga gato agiye gupfa aramukubita aramwambura aramukubita amusiga gatoya agira ngo apfe immediately haza umutambyi muri ako kanya hahita haza umutambyi Bibiri specific ntizivuga umutambyi aho yavuye kandi ntizivuga aho yaragiye yari inzererezi yari umuntu usoha ugenda uri hehe pastor ndi muhira waje nkakugurira icyayi nijo ubwiriza nimugoroba no ndasoma mu ikawa ibice 2 murongo wa 5 reka mbanze nje mwihudu muje gusenga nsome mutworohera abantu bafite ikawa ubonye pastor uri kuri afishe nimugoroba muramuhamagaye ngo muze mwirigwana mwirigara ry'ikawa nimugoroba ni ubwiriza kandi uramukenera ngo abwirize mu mbaraga pastor ngo amubwiriza ngo mu mbaraga ntimo yumve nabi muza mwitugurira ariko ubu ikintu cyose gifite umwanya wacu mutafite gahunda tuwomenya ko umurimo wawe uri specific ngo wicere muri biro usenga Imana utegura ijambo ry'Imana uje wese tugende mutanzi uzo ngo yari aho ngaho ntalinye akiyagera asanga ngo umuntu bakubise umuntu bambuye umuntu basigaje gato ngo apfa uwo muntu nubwo nta gahunda yari afite yarabonye gahunda yagombaga gukora kubera ko nta gahunda kubera ko yishe gahunda yagombaga gukora na gahunda yabonye ntigeze ayikora ni akavuyo gahari akajagari dufite intambara nizihe nuko umuntu ibyo yahamagariwe gukora ntahabikora hanyuma arashaka gukora ibyo atahamagariwe hanyuma agahita yica ibyo ahakora kubera ko atabihamagariwe ibyo ayagombaga gukora ntahabikora bikicwa no kudakorwa. Pasubire mweme cyangwa mwahumvishije mvuge ngo amen. Bwana sifiwe sana. Iyi kanisa rikeneye kukugirira nabi, ikanisa iyo rikeneye kukugirira nabi izari kureba rikabona ubushoboye ubuhudumu rikabona neza ushoboye kwicaza protocol bagahita bakubwira revera. Iyo neza kanisa rikeneye kukugirira nabi izari kureba neza ushoboye ku protocol bakama gusengera ku burevera kugira ngo uburevera ubukore nabi kubera kutabushoboye ubu protocol nabwo bupfe hanyuma wice icyo wagombaga gukora utaha uko rushoboye hanyuma wice n'icyo uha uko utagombaga gukora kugira ngo ube mu biteka.
Bwana Yesu asifiwe. Kwiriba umusamariyakazi yainze umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bakoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore niba akarusha ubwo yamenyaga uko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na Mesi. Bwana asifiwe. Amen. Turi kumwe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe Yesu Kristo. Neza kanisa nekene kugira nabi bazare ushoboye ubupasteri bakaguheza ubuprotokolo kugira ngo ukore ubuprotokolo nabi ubupasteri wagombaga gukora nti wabuhawe kugira ngo ukore icyo utagombaga gukora ugikore nabi hanyuma bakwange. Niko bameza abantu mu rwego rero rwo kwiyubaha no kwiha agaciro. Tukemera inshingano utahamagariwe, tukemere ikibanza utahamagariwe. Hagarara mu mwanya wawe. Umwanya wawe nizo mbaraga zawe, umwanya wawe niyo heshima yawe, umwanya wawe nibwo butunzi bwawe, umwanya wawe nizo mbaraga, nibwo bwiza, nibwo butunzi, nico cyubahiro, niyo mashi. Nizo mbaraga zawe. Amen. Yesu ari kumwe n'abigishwa bagiye mu ivugabutumwa mu mirimo yabo y'iminsi yose, kandi naho nsoreze ibintu tuzobikomeza ejo mutambye. Yesu ari kumwe n'abigishwa bagiye mu mirimo yabo y'iminsi yose, hanyuma bageze imbere y'umuntu umumaraya usigaye ugira isoni zo kuvuga abagabo bose bafite effective. Yesu yaramubajije ngo se ni bangahe, kubera ko bari bamaze kuba benshi nawe yarasigaye ugira isoni zo kuvuga umubare wari warabaye mwinshi. Aravuga ngo ni 5. Yesu aramubwira ngo nabo wasize ndabazi, n'uwa gatandatu wahishe nawe suwawe. Ukuntu byari bimeze nukuvuga ngo imbere ya Yesu isho wavuze n'ico utavuze kera wakivuze woba wagishe. Hari umugabo umwe tugeze gurira kuri prayer Kampala twagiye gusenga, kaza mbona nka afite Imana impuhwe eko asengera $100 yari afite inkoni y'ikibando ingana nkuko akaza kubitasi mukarikwa na mapepo ya $100 Imana izomuheze $100. Izuya biramurenga ndamwitegereza umuganda mvuga ati umugashwa ko afite ikifuzo $1,000,000 cyangwa afite ikintu cyananiranye. Baba uvuye mu bihugu byiye muri West aho namake akene faranga nkoko gati mugabo wa mama ndabizo ragowe turi benshi abarundi ko baragusaba abanyamurenge baragowe bakongomani si yose ndakajagaye nonega niyo $100 mugabo wa mama nuyimbonera nukuri turi benshi uragowe nawe ufe kumpiyo $100 fa kumpiyo sa impuwe kumana nagowe nawe mana abantu bagusabiye biryo jana nukuri takutazobugize. Yesu ari kumwe n'abigishwa huye n'umugore uteye ubwoba ngo atuma abigishwa kuja gushaka ico barya. Kurya bagiye atangira kuganira nawe, namaki mama ni meza aho wambaye kumazi yo kunywa wamenye. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yibitiwe sana. Noga umugore yamatangira kumwereka ukuntu amacakubiri yabagize igihe kirekire. Ashoboka ko ariho amacakubiri y'amadini yatangiriye kera. Tise kiwawe wibuka ko tutaradushingirana wibagiwe kera uraruta sokuru Yakobo wadufukurere no riba bati mpa ku mazi. Kandi Yesu yamubwiye ijambo rikomeye, yaramubwiye ngo mpeze kuri ayo mazi ngo umuntu azanywa ngo akongera akagira iki inyota, ariko ngo njewe yo ntanga nuko ngo umuntu azanywa rimwe ntazongera kugira
inyota ukundi. none hari ikintu uza nibaza hagati ya Yesu wari ufite amazi yo kunywa umuntu rimwe tiyongera kugira inyota nayo yari ko asaba umuntu anywa akongera akagira inyota muri bombi ninde wari ufite inyota ufite amazi adatera inyota uha usaba amazi atera inyota muri bombi ninde ufite inyota Nugumana inyota. Sema amen. Haleluya. Uyu mugore yari kwagira ngo afite inyota yari kwagira ngo Yesu amusaba amazi ngo afite inyota nyinshi nawe Yesu nta nyota y'amazi yari afite inyota y'ibizaho uwo mugore afite nuvuga ngo Yesu ntiyari yazamwe kuri iryo riba no kunywa amazi asanzwe yari yaje kunywa inyota y'uwo mugore y'ibyaha amugore aramuhakanira hanyuma aramubwira ati iyo wari ubizi nare kuguheza amazi utazongera kugira inyota nubona Yesu yagusabye amazi yo kunywa tukazugira ngo Yesu afite inyota irenze iyo ufite ntabwo ari inyota Yesu afite kuko unywera inyota ufite mukuraho abagabo batandatu bose ntibyarinze amavuta ntibyarinze igipasiteri yamamugira umuvuga butumwa ngo asubire mu muhana yamatangira gusoma Bibiliya ntuye n'umuntu wamubwira ibintu byanje zose kujyara abantu benshi bamenwaho amavuta babarereze abandi batayamenweho kera bayamenweho cyo bituma uzubona umuntu yarazamutse ni bishop akaza kandi gahungu gatoya kaka evangelist batarasengera habe n'ikintu nakimwe kakama kicara takaza afite kubera iki yahawe amavuta adafite uyafite ntibayamuha hanyuma Imana yabikiranura uwasengewe ntiyasengewe utarasengewe yarasengewe. Yes. Ahubwo yahuye na Messi. Yesu rero ari imbere y'uwo mugore abigishwa ngo bagaruke basanga karaganira n'umugore w'indaya baramubwira ati yes sawa ariko noneho dore ngo uyu mutsima ga wadutumye tuvuye guhahaka ngaho ryo. Amen. Amen. Bwana siveza. Haleluya. Imbere yiwe hari umupagani Yesu yenda kubwiriza ngo akize urupfu n'umutsima nawe akeneye kujya kugira ngo inda yiwe ihage yari afite inzara zibiri inzara yivuga butumwa n'inzara y'umutsima arapeza gano nashira ku munzani hagati y'inzara yo kubwiriza ubutumwa n'inzara y'umutsima niki umuntu yotora mbere. Hari abantu benshi bazi kwivuga butumwa umuntu azakora ariko kubura icyo akora ariko imbere yiwe hari inzara y'umutsima n'inzara yivuga butumwa ukwiye kubanza gutora ivuga butumwa ukazobona kujya nyuma. Bibiliya ivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi ni ibyanyu ibindi bizobakurikira ariko iyo umuntu ayobye akabanza gushaka icyo Imana idashaka kuri we kugira ngo Imana izomuheze icyo ashaka abayobye abatoye ikiri primaire kandi ibindi byiza ibyo yagombaga gukora angloba vyose akakiyoba hanyuma agataka. Bavandimwe buri muntu wese afite umwihariko we buri muntu wese afite umwihariko we turi umubiri wa Yesu bamwe n'amaguru abandi n'amatwi abandi n'umutima ndakwigisha hejuru y'itorero ko itorero ari umubiri wa Yesu kandi umubiri w'umuntu ugizwe n'ibice bibiri les parties externes et les parties internes ibiri imbere ibiza biboneka ariko nibiza biza bitwerera ibintu bikomeye umuntu n'umutima nazanywe n'ubwonko hano ariko ubwonko ntimubaha mububona nubwo mutahamumbona irijwi muhamwumva à l'intérieur de moi hariho les cordes vibratoires yazikora hari utune hari amajimu ari gukorerwa indani muri jewe kugira ngo rino jwi muryumve nubwo mutabibona ariko indani harimo akajagari kakubisiriya ibintu ko biratumanaho biratumanaho kugira ngo mubashe kunyumva. So niba hari ikintu mwamwumva ntago kiva hano kiva kure kandi aho ngaho ti harekerama nguga ari nje uha utekereza bwonko nawe ururimi ukavuga kanwa ngo banzureke kuvuga nje uri imbere ari nje uvuga kuko nije uha utekereza ibyo uvuga. Aya ako kajagari kari umutima wanje urabona ko natindanye anko tubona ko microphone nayitindanye n'ukuboko kw'imoso kuno ndi kwarambiwe tikumerewe nabi pi mpeza nanje pananje ufashe microphone utangiye kubwizura inzu urangiza utarayimba ariko dufite amaboko amwe yarambiwe muno nanje mushiye kuri afishe papa tuzogushira kuri jeudi spécial apana dimanche avant midi de 8h à 12h abantu bose bahari abafite umwanya n'ababuza aho baje Amen.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari abantu Imana yahamagaye muri kadeza bameze nk'imitima. Bo bazoza bakorera imbere ariko ntibazoboneka. Nubwo batwerereye ibintu bikomeye kuko umuntu n'umutima. Niho hariho circulation sanguine, amaraso niho hatemberera, ubugingo buri mu maraso. Nukuvuga ngo umuntu n'umutima, umuntu na amaraso. Ariko byose bibi ndani. Tibikeneye guhagarikira, tibikeneye kuboneka, tibikeneye kwifotoza. Iyo Ntagawa agiye kwifotoza, ta mutima wanzu uzuboneka. Iyo nza hano ngasiba umutima wanje ukaza muno. Ango hano na mama kuba hano kera namushiki wanje hano baba bakoze inama ati umuntu tugushishishano umuhungu wacu ibintu bizapfuye kubera ikitagomba kugaragara ntikigomba kugaragara ikigomba kugaragara kigomba kugaragara. Bwana zivesa none twe intambara dufite imitima yacu ikeneye guhagarika ikeneye kuja kuri afishe twamadufotora gutya tonke afishe muri agape ninde uzuhagarikira umutima wa musore ntazoba hari hazoza umutima we uzoza muri iryo kanisa. Umuntu waguze intebe nyinshi akeneye kuba conseiller wa pasteur particulier utaratowe ni kanisa. Umuntu nagura bafure azohagarikira zanga zakunda kubera iki habe natwe wa pasteur twabaye derange. Usigaye ureba gutyo umuntu wakugura ikoti rya Noel akagura na bafure kanisa n'intebe tuba twicaraho ukamureba protocol mwatoye nikaho zitahazi menye umuntu waje kozo na pastor yakubanye ku ntebe icazo umuntu niko kuvuga ati mwicazi yo bafure neza mwicazi yo bafure neza iryo koti yaje ni mugizwe Tima wewa niburu umutima warahamagariwe gukora ibintu bihambaye muri kadesi singomba kuboneka. Bibiliya ivuga ngo namwe nimuje gusenga ngo muze mubanza mukinge bica Imana ibona ibyiherereye izobagororera. Amen. Ukuguze ikoti uhagarikire, ukuguze bafure uhagarikire, ukugize gute ukomeza bakuzamure kubera ibintu biboneka. Amen. Buri muntu wese afite umwihariko we kandi birashoboka ko icyo wahamagariwe ari ukutaboneka. Uzoza ugura intebe zose nuza mu ikanisa usange zose bazicayeho uburaho wicara unezezwe nuko intebe zose waguze zabonye abazicaraho ukazibura izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hallelujah. Amen. Uva ntangiye kugenda ngendesha amaguru kandi twese mano kubera ukuntu twabayeho amano ya benshi ntakigira inzara zose kubera gusitara. Ariko amaguru ntararekera mu mutwe ngo abwire umutwe ngo umunsi umwe nawe ngo ngwino nawe uzoje hasi nanje hejuru nigwe ndereta hejuru na umvu akaga nahuye nako kamabuye n'ibiti n'ibirimbo uhure nako muno hari abantu Imana yahamagariye gukoropa gusa na amaguru ya muno bazoza bakoropa lendi kandi umunezero w'abakoropa nuko banduza kugira ngo akomeze akorope kugira ngo amakamba akomeze yiyongere. Amen. Amen. Abagabo benshi b'abakongomane ubwo ndavuze abanyamurenge bazabarya umutsima sinjenje nyine habe n'umugabo wawe kuryo waramugoye ajya amandazi n'ijya mikatu z'umwa mu gitondo ugiye umucumbira agatsima kangana gatya mu gitondo ategereje za sasa yomererwa neza cyane. Kino kiganza nico kiza kimanyura umutsima wenda hari abakoresha imoso ariko ngiye nkoresha kiza cyamagisha kigihura n'umutsima n'imboga ariko ntikigera kugira ngo istoma yewe istoma uviyongi iyo sinzoza manyura umutsima ngo mukure n'agafu n'ibyatsi nimara ngukohereze wamaje guhora none nawe istoma viyongi yo nawe uzumanyura uza wumve ukuntu uzansha. Kino kiganza cyatorewe guhwira umubiri. Birashoboka ko hari abantu batorewe guhira kanisa. Amen. Bazoza bahira kanisa ibona amahombi gusa. Ubundi abanyamasengesho baragereranywa n'imitsi itwara amaraso kandi nta mitsi ziboneka. Iyo umuntu atangiye gusenga agashaka kuboneka kubera amasengesho ye ni imitsi ikeneye kugendera hirya y'uruhu tuzoguhunga kandi tutaguhunga tuzomenya ko tubana na zombi. Ewe wa musozi muremure ubona wakoriki imbere ya Zerubabeluza ewe wa musozi muremure ubona wakoriki imbere ya Zerubabeluza Ejo bambwiye ngo
nzosubira nigisha tuzokomerezaho amasaha ya timwabimenye ariko amasaha yarenze niba ari uko mwafashwe bangushiramo agasimba n'ubundi wa mugabo niko yambwiye Bwana sifiwe sana. Reka twizerere dufite teme ivuga ngo timureba ko dusa nabi. Nonega mu gitondo batubwiye ngo iwacu arasa nabi. Kandi nanje ndabizi. Ngusabe uzizere tubwire Imana ngo wanyanja we ugize igihe kirekire. Ariko tunaniranye imbere y'Imana. Musabe nawe nuko udahaguruka ariko mu mutima wawe ufata umutima wawe ushire ku ndondo cyangwa mu mibundo cyangwa hahandi wanyu utekereza ko Imana gisubiza stability.
duhaguruke abashoboye tubwire Imana ngo Mana tubishizeho iherezo mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana kuko wafashaga basogokuruza ikona tuzadufasha mu myaka iri imbere imisozi itararema Isi itarabumba uhereye kera kose uruko waho uhereye kera kose uruko waho imisozi itararema isi itarabumba uhereye kera kose uruko wahoze uhereye kera kose uruko wahoze. adusabe Pastor Jean adufasha asenga Imana mubyeyi Yohana bwira Imana ngo Mana iherezo rigere mu izina rya Yesu gitambara. Amini neno lake alilosema nawe hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. yeye ni yule yule jana hata leo. Mungu wetu ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo, yeye habadiliki. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo, yeye habadiliki. Yeye ni yule yule. Mwizina rya Kristo mwami wacu. Neno lake alilosema kukuri Imana iza yumva tida vema fai ibyo twakubwiye mu mugoroba wa gatatu trule maridezi